ekirungi kyokola okuba nga oli kwa Y Media mwebale kutugobera mu nambo zaffe ku YouTube kitwiza mu amani era saba yakabaka ali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owebisede mu bikado ngawe muli kubona tuli kulumbe olw'okuwerekera omu kubalangira 10 omulala abakola obwakyabazinga bwa Busoga eyaserera oba yafa mu bulamu obwensi eno era nga ono n'abeera omulangira oweisaza erya Kigulu Omulangira Patrick Izimba Gologolo. So onakola leero bambi tuli ku kyalo Anasuti mu igombola erye Nambale mu district Ganga era nga abakungu bangi bambi baidde gano okumuwerekera mu numba ye eyeruberera mwidi bulungi nge twabakobera nti Patrick Izimba Gologolo yafa ekirwaire kya kansa oba kokolo ekiberenga kimaze ibanga bambinga kimaze kwemirembe wabule ekyaliwo kiri nti ono yali n'obuzibu nti obulwaire bwa mugema wabula obuyambi bwali butono era nga mwidukira obutambi obwabitagana nga yatuuka n'okwegayira abantu bambi ababulido bamuyambe ng'akoba nti obwakyabazinga bwa Busoga tibamuyambye ne central government. So abantu bayogera ebigambo bingi nga bambi banene obwakyabazinga bwa Busoga obutavaayo kuyamba mulangira era ekyembi ekyaliwo nti Izimba Patrick Gologolo yamala yafa mu bulamu obwensi wabula ekyasiga kuluma abantu nti yafiira mu ka private clinic yafiira mu ka clinic mu kibuga ekiganga ono weri yali mulwaire wa kansa abantu bali balowooza nti baida kumuyamba ajje mu madwaliro ag'amaanyi nga Cancer Institute Mulago oba okumutwala mu bitundu ebindi nga mu Aga Khan e Kenya oba awandi wabula ekyasinga kuluma abantu kyali nti omulangira Izimba Patrick Gologolo nga nono omu kubalangira 10 omulala abakola obwakyabazinga bwa Busoga bambi uyafiira tiwasanusa abantu yafiira mu private clinic mu kibuga ekiganga awali okumpi n'ebidongodongo era nekyasinga kuluma abantu waira guli gutyo ekisinza kwewunisa abantu mwokubona nti oluvannyuma olw'omulangira Izimba Patrick Gologolo okufa abantu bangi ab'ebitiibwa bambi beeyuye bano mu bitundu eby'Enasuuti mu igombola ly'e Nambale abakungu bonabona tuli kubona kuku omukyala Rebecca alitwala Kadaga first deputy prime minister tuli kubona kuku minister wa presidency mama Mire Babalanda tuli kubona ku abakulu abandi nga minister wa Justin Lumumba Kasule yena tumuwa ine gano then twabona ku abantu okuva mu bwakyabazinga bwa Busoga bambi bangi baidi gano nga bakulembera Katikkiro era Katikkiro nakikire bambi kyabazinga bwa Busoga so tuli gano era nga wenkukobye nti abantu bangi bali wano nga bali kwenda bambi okusibula omulangira buli muntu yali kwogera ku ebirungi ati abaire ekyokubonerako nga alina empisa edo mu bantu abaire nga aidi okulambira abantu okuwa abantu amagezi era nga buli muntu ali kumwogera ku kirungi kyerere. So tuli wano Enasuuti bambi nga tuwerekera omubiri ogw'omulangira Izimba Patrick Gologolo. Izimba Patrick Gologolo n'abeera omulangira okuva mu isaza erya Kigulu mu district Ganga. Leka tuleke abageni abakulu batuuke mani. One, two. Oweekitiibwa ekisengedde
Mama Sangaire. Mama Sangaire. Ntusa okwebaza okuva mu mbuga eno eyalata eyayisiza omukono eya Kigulu eri Baba His Excellency the President of the Republic of Uganda. Olw'ebyo byanjire twakolera abakigulu n'okusingira obuyambi bwandireetaawa Baba waife eyayisiza omukono. Ntuusa okwebaza okw'ekitalo okuva mu Busoga Kingdom. Busoga Kingdom ebiseera byatuuka babawe batuuka mu kutegeeragana bambeera ka bizinesi aka getshop era neduma byenene nakola okutunga ebitabo okumala ebbanga eriwera. Ekiseera bwe kyatuuka ye mwana nasaba okwetongera yakola bizinesi ye ey'okutunda ebitabo era ebizinesi eyo agiddiramu ameenya ge nti ebizimba bookshop. Ekiseera bwe kyatuuka yasaba okweyatulira olwakoze omuntu okweyatulira n'okufuna mwana mwine amukwema n'obufumbo bwendegeera bwalikulabenda 83 yaba n'omukyalo oyo era ekiseera bwe kyatuuka n'okumulawenda 98 ekiseera kyatuuka nga lulala 7 basalawo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Ndakwebaza Ssabakatikkiro Abalangira ba Kigulu eno olw'omuyambi omukoze kusuka lukiiko olw'okukuuma Omulangira ono emyaka gy'amaze n'imwe. Baminisiters Bwakatikkiro mwena mwena mukoze ebintu bingi mwikize tubasiime. Mwebale ino bagenda kugunga Olulangira olwasebo. Abalangira abayise engolu mwebale amabuto ge mwatwaire agawalala nokusobola okugemerera ne famire Katikkiro wa Kigulu okola omukolo guno. Sebo muka waife bando Omulangira n'abaana amaiso kanga tekulegeka mwebale kuikiza Abalangira bonabona mu Kigulu tudakwetaba ku mukolo guno. Mwikirize bakolere nti Okyanga Omulangira isabo kono abakigulu twaikirizaganya tubaire mu n'obuzibu oboolyawo aye twakuba nti atuziika muganda waife ebigambo byona byona bisirike buli Mulangira aweerya omukisa ayinire tumituuze ku mmeeri eno eri wano. Famire tuno famire ey'Oluwaira, famire y'Enalikooti, famire ya Soori, famire ya Katekaluusi, famire ya Lubiri Ebuko, famire ya Izimba, Wambuzi, Enawandala, nawe ni famire ya Olusaso Nasuuti mwebale ino tugemere walala. So kati tulinako benkereza nakuba nti nfe Abalangira tuligezaako okwewumbawumba kubanga tusansaine okumala ekiseera
gezaako okweyumba omatambula ng'omuntu omulala tulekere okukalubiriza betukulembera ate n'abatuyamba. Twego tusaba kyonka ssebo Katikkiro mutuwa ekiseera tweyumbe maze okubategeeza nti Kigulule Omulangira obukulu obayisa engobi era baligumiikiriza okumala ekiseera. Era ssebo Katikkiro ntubeera kusaba yongera okutuwumba tusobole okuvaayo n'embeera eza Kigulule n'embeera buli walala. Era ntusaba nga nkunyiikiriza omuntu yeena alikwogera ebitatuuka ng'ava mu Kigulu bambi tusaasire. Kobye abakungu bangi baidye kumukola kuno era nikyabazinga wa Busoga bambi awereza obubaka bwe obukungubaga nga abisisa mu Katikkiro wa Busoga Kingdom muvawala era nga kyabazinga wa Busoga Gabula William wokuna awani oba atendereza omugenzi ng'omuntu abaire omugezi omuntu abaire empanga y'amaani era yakoba nti nga Busoga bambi baida kumufuirwa kuba abaire ayenda ino bambi ebyobulambuzi. Tukitegeereko nti President Museveni yena aweereza obubaka obukungubaga nga kwotaire n'omugaire era nga balikoba ati President Museveni mubaka bwe obusoboibwa First Deputy Prime Minister ayitwa Rebecca Kadaga era nga ne Minister w'ensonga za East Africa ategeeza nti ono alesa omugero gw'emiliyoni 30 era yasasa ino amaka bambi aga Izimba Patrick Gologolo era President Museveni mubaka bwe obusoboibwa Rebecca Kadaga asabye Katonda awo omugenzi bambi ekiwumulo ekyemirembe. Bantu bangi abaidye ku abanupu bona babairewo era nga omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Sentamu Kyagulanyi yena aweereza bambi obubaka obukungubaga. Ndikwenda okusookera irala okutuusa okusaasira okuva Kyabazinga eri abalangira b'ekikulu. Zimbabwe Kyabazinga abasaasire ino mwe abalangira b'omu kikulu muno n'abatwala Kigulu eno abayisa engobi kitalo ino. Bino n'ebigambo Latawange byankobye okwogera ku mukwano gwe yabimpaire mu Lusoga ne mu Luzungu ndagezaako okubyogera mu Lusoga. Bino byankobi nti omugenzi alambaire awo abaire mukwano gwe okumala emyaka mingi era okuva obuto n'abaire amutwalanga mu Chief Royal Council era nga n'amutambuza. Alikwenda okwebaza omugenzi olw'omulimu ogwo gwamukozeemu paka lwatuusa okuba Kyabazinga. Alikwenda okwebaza obugabirizi bw'omugenzi yebaza amagezi g'omugenzi. Ankobye nti omugenzi ono yali mugezi ino era nga ye alina kyakoba ku buli nsonga ate nga kikakata okujiikiriza. It was a give or take. Olina okitwala wabaakobi. Olukwenda okumwebaza twena olw'otukuza mu Busoga n'okutugalaganga buli kisaawa. Omugenzi ono mu mirembe gino abaire musaada w'amasappe ng'ayenda amasappe nga oyambala obulungi kyasooka okuba ati muno oli smart. Alukwagala ate ng'akikola mu Lusungu ti mu Lusoga akuba ati very smart. Baba batayite Lusungu obusungu bwabagema. N'omuntu abaye tasirikira kintu ng'akwagaine ng'olina kyokoze ekikyamu. Oba oli Katuukiro oba oli Baba Kyabazinga ng'akukobera ati ekyemukoze kikyamu. Omugenzi ono bankobye mwogereku nti ebyokusoma ozira kyokoba. Bangi kwima bakulira mu Idinda alina bookshop esinga obulungi mu Idinda. Ate kiyaggwa bookshop yawuumula buwumule afuuka omulimi. Omugenzi mwene ono buli lwakwagaana alina ensonga ya development gyayogera niiwe. Nayogere ni NGA eno, nayogere ni NGA ere, nayogere ni office eno, nayogere ni office ere. Baba tuida kusuwaina. Lukwenda okwebaza omugenzi olw'obulambuzi bwa Busoga abaire mulambuzi ng'ayenda tourism wa Uganda
era mulunda kwawala tukoba mutwe basi tutambule Uganda eno n'abalangira afuire nga tukikoze tulikwenda okusaasirwa ayikidakolebwa mulinaye era ekisenge ebyo kyabazinga nkobye mbakobere nti omugenzi ono abaire full of jokes ng'era naye ndakyabazinga kuba mu kifo n'atabaawo namugezesaako olundi nga tulyeka ggulu nga kuzira madaala nga kyabazinga ali kuniina omugenzi yangoba ati kyabazinga tabayitale eyo nga nze nzirawo naye atusooka okuniina olusozi nga ikwaba tutwali kutuuka olw'okuba nti yali ali protectinga muto gwe kyabazinga yangoba ati webiri eyo bisobola akati ze mulabika tuukire wa Musoga kiri Mulangira yakati oba toli Mulangira mbwira nze nsooka italeme muto wange yatuukayo tuli kwenda okumwebaza ebyo nikyabazinga bansabye okwogera ku mugenzi ono nze ng'omuntu ndikwenda omwebaza okunkuuma mu ofiisi eno era tyama mu ofiisi eno omwezi ogwasooka akakungu akasooka okunsuula kuliya naye akemereza kali musadda mugezi ino yabako ati muje musanyinga ekiwandiiko ekimutoolamu obuyinza wekyatuuka ewe yakigema bugema ati twakava mu ntalo kali tulikwira mu ntalo ekyandibaire katuukira omuli omugenzi oyo tiyali mugezi tuli kwenda okwebaza era twayikiriza emirimu gyokoze mu Busoga muno ebola obukale 30 okuyamba ku famire ya Gologolo asinye ino aleta okulwa kwabanaibwana bonabona eri abantu bakusoka abantu bakiku era kayali ekolodusi bakusimula likumine era yakusa abantu baganda beberere baisire akwete omwami ono emugesino ayededembe ayera abantu ayenakola kisali imbere ya Busoga genda ino okwandira ebyomagana Busoga era akulu kinene kumula imbere ya Busoga yakusaba projekti yakolanga ega mundembe ega obulamu ega ekulakulana era nakukolereko sobole okudukira akaliramu okukwatira ayetolonamu ekitungo ekyemmirembe nino ekyakula maiso kubanga kyakiyamaani bana muhamudula obukale 30 ebalwa yene erimu naye obukere nga bakize abantu baidye mu bungi era nga baidye nga bayambaire bambi uniform yaibwe oba engoye ediraga kale y'ekibiina emyufu era abantu babwire nga bayambaire combat nga kuli kuna amayinja gaibwe so bona baidye mu bungi bambi okuba okuwerekera Izimba Patrick Gologolo wabula tukitegeireko nti obwire obukesito olunaku olwaleero abalangira n'abambedda bakuze emikolo egy'okuwerekera omukungu Izimba Patrick Gologolo era eri emikolo egy'obuwangwa egyakolebwa naddala okusala ente okusala embuzi n'enkoko ngeri ebintu bingi byebakoze naddala waka nga ebyobuwangwa nga bali kwenda bambi onaziikibwe mu bitiibwa era bamaleyo bambi emizizo jona so bakoze ebintu by'amaanyi ino era tukitegeireko nti omubiri gwe bagwetolozeza enumba nga emikolo egikolebwa nga bawerekera omukulembeze bambi ow'enono era nga wendogera gano bambi agiire kuziikibwa mu nnumba yo ey'erubeera mu maka ge Nasuti. Ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Away from Sadom Bikado. Mubula ndi ku kiramu kize kwa inamiza abantu n'okuba nti omugenzi ono
mu bisala byabeere munga mulwaire abeere nga tafuna buyambi bulungi era abakungu baloba okumutwala mu idwaliro ly'amaani mukiri bulungi nga yafiira mu kibuga eky'Iganga mu ka kiliniki aka dokita yabeeta dokita Isabirye kumpi ni kitebe kya district Iganga awo yafiira era nga kino kyayitira abantu bangi okutandika okukuluma nga bakuba Abasabazinga babusoga tebwamuyamba bulungi kuba baali basuubira nti ono yali n'ekirwadde kya kansa nti oba oli awo bandi mutwere yajja mu Cancer Institute Mulago oba okumutwala alwaire ku kuliya naddala nga mu Aga Khan ye batwala abantu nga bano wabule ekyayinamiza abantu kubona nti St. Patrick Gologolo yafiira mu ka kiliniki like any other ordinary person ng'omuntu omunaku era abantu baye bayogera nga buli gotambulira abantu bakakukuluma aye Katikkiro wa Busoga owekitiibwa Muvagala kino akyogereko era yavumirira bano ababeere nga bajja nga bayogera ebigambo nga bakati bwa Kyabazinga bwa Busoga tebwayamba Izimba Gologolo yakati Kyabazinga yakola kyamaani ino okuboneka nga obulamu bwa Patrick bambi abwiza engulu nti wabula byali mabuleme era atukobere nti Kyabazinga yaje yamukyayira nako kuwaka so bitya bibaire tuliye mu bitundu eby'enasuuti okubatuusaako ku bambi okuziika oba okuwerekera Omulangira w'Okugire era nga kyembwe n'ekindi nti abantu abali kwegwaniza ekifo kino okuba nga n'abali kwenda okuba omukulembeze ow'ennono ow'eisase lya kigulu tubabwine nga bali wano nga batandise olwedde okupepereza waire nga munaibwe abaire nga akali kuziikibwa tugire nga tubona kuku abali kwegwaniza ekifo kino nga bali kukubanga abamu kubambera n'abalangira abalonda bali kubakuba obwama no batandise bali kubeeta mu nkiiko aye kino bakikose nga ni munaibwe bambi bali kwenda okusikiza akali kujja mu nnumba ye ey'olubeera so biti ebibaire ndi Yazid Yolisigira nga ebimbako bye abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. obubaka tulisiibize bungi ino aye embeera ey'obwire tetusobozesa kububitamu so mwida tusaasira ku mbeera eyo aye nga tusiimye mwebala okutuweereza obubaka abatuweereza amakugo kansubire ndigona gatuuse mu kifo ekituufu tweyanziza ino kantwala omukisa guno okwebaza fraternity yanu mwebale kwita kutuwirukirira b'ebigambo byaffe mboine embeeya bamu lulenzi n'entimbu y'obiserayo mboine muganda wange kongola nasa mwebale kwida mboine hajati aziza kaperewe mboine abantu bangi bana mwena mwebale kwida kuweereza nabaire mukwano gwefena mwebale Ababuko
Kale A. 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 Tabia mtugule. Tibenda kati mwena mbakoi.